gelek çîrokên bêdîmen li ser sînorê Tirkî hatin gotin, kuştin, îşkence û lêdan. Welatiyê ji ber xizaniyê direve li rastî guleyên leşkerê Tirkî tê û jiyana xwe dixe destê qaçaxvanekî de yan wê sînor derbas bike yan jî na. Ez dixwazim herim Tirkî û rêgiş girtîne û tev wilo jî mesela yek dibe $300, yek dibe $400, yek dibe $500 600 û tev em dolara jî din em pera jî din em lêdanê dixwin û alem tê kuştin û fîşek alemê dikevin havan hehsa fîşek atir hududê Tirkî belkî berdin alemê û em nizan çilo bikin dixwazin rêk ji me werî vekirin. Rêveberiya Rêdanê dibêje got hewldan pirin bo vekirina dergehên sînor, lê tenê jiyana welatiyan dimîne di metirsiyê de. هەوڵدان هەرتم هەنش بۆ ڤەکردنا دەرگای سینۆران سینۆڕی دەربێسیە ڕێ بێگرتن بەر مەسەلەی قاچاغی خەڵکێک سەر سینۆرا تێن کوشتن یعنی پڕ هەوڵدان هەنش بۆ ڤەکردنا دەرگای سینۆر و هەروەها gelek çalakvan û rojnamavan li rastî lêdanan hatin, ta bi keçan bi zehmetî di nav newalan de sînor derbas kirin. جندرمي تركي قلابة فيجن چالكفانا وآدنجي ليخستن هي جبر بري أنا كي مدبينن إنه قالك درباس تبين وليخستني تخون آدن كشتن شي دبي حتى إنه بيشي مثلا بس دعويتن يعني بس دعويتن الكسكينة تخستن بس أنا فترة دعويدة إنه دعويجن دربي كشتنيجي باعتبار ميكش إيجم ليخستن خوارن وزل سردستي عسكري تركا درأي عمده إنه منظمات تشينن دو روجنامافان الفيدري تشينن دو ناشطين سياسي يعني على القليلة يعني قاغتنا بدنوان أوراقنا بدنوان إنه قريب درباس من دريا حدود. Qaçaxvan jî vê yekê dibînin derfet got bihayê derbasbûnê bilind bikin û perêzê de ji xelkên xizan bistînin. Sînorê Tirkî an got sînorê mirinê, gelek çalakvan işkencel ser destê leşkerê Tirk dîtin, wisa jî gelek welatî jiyana xwe ji dest dan. Êdî pêwîstiya welatiyan ew e got dergeh vebin û bi azadî herin û bên. Ekrem Salih Orient News li ser sînorê Tirkî ji bajarê Qamişlo.